tinro na tau mapuasa ibadah toh. Nah. Apa demi matoga gavita jama-jama pak dega dosana kecuali tinro. Pak itu matinro dega dosana. Nah dia anak gosip teh ko matinro. Dia itu pernah pikirin salah. Ya ko masampajang iwa di mopi madosa. Apa aku to makere-kere ko malampi bacaan imang madosa mopi itu. Mangaji ki wadi mo pasal salatu wadi mo pato madosa tolo si pengajian masih kiri madari ko siapa aja ustaz saya macarama madosa mopi betul tu makere-kere wadi madosa tapi narek ko to matinro itu tidak ada. Makanya ulama mengatakan an-naumu tarkul haram yaitu tinroy na palepak ko pole anu haram. Ye ko tau mapuasa na tinro di ka dosana. Natat pura manre subuh pura ni masampaja subuh matinro loro pasinoto pura si masampajang 15 menit matinro si asara si matu 15 menit matinro si tangana pian na noto napo maka alhamdulillah dia metode mega dosana tapi dia to na siaga malakna